menggunakan KLX cupu. Assalamualaikum. Mari berjoget. I don't ever slow up, no I don't take shit. Sepatu hancur guys. Play tough and wanna hate this. You wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Mekanik bebas, brother. And wanna hate this, I'll Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Makassar, mantap. blue patented, being Semoga cepat dapat sponsor sepatu. getting after it. Makassar. Mantap. Jangan lupa subscribe channel YouTube dari Kumpul Makassar ya. Semakin tua semakin asik. Lahir mantap. Tugas di mana, Pak? Badan darat ya. Bagaimana GTT ini, Kak? Gas. Nah, Siapanya sudah maksimal. Tinggal lihat di lapangan nanti ya. Harus bagus. Ya. Brag, I want you to hear words you can say. Gas lagi, Om. Gas. Thank you, bro. Wow, lumpur hitam. Turun. Iya. Jadi kita tetap hati-hati, brother. Jadi fisiknya menjoget. Kuat. Gas. Dia terbang, brother. Gas. Buka. Ada gigi. Oke, brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Haredi Herudin. Dan sekarang kita baru mau OTW Takalar dan menggunakan KLX dan KLX Monster. Tapi sekarang bukan lagi KLX Monster modelnya, brother. Model cupu. Oke, bismillah. Semoga kita tidak terlambat sampai Takalar. halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Semoga musiknya sudah berfungsi di sana dan kita joget bersama. Mari berjoget. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Sekarang kita sudah sampai di Takalar, brother. Sepatu hancur guys gara-gara jalur Gini Ponto. Malino. Wanna play tough and wanna hate this. I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I Ikat motor sudah selesai. Harusnya ini ada talinya, brother. Cuman hilang. Jadi saya pakai tali ikat saja. Dan ternyata motornya tak on terus. Coba digas dulu, macam. Mekanik bebas, brother. Mekanik bebas. Suaranya sangat. hate shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Jadi saya 0677. On joget 0674. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Makassar, mantap. I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people Kebanyakan teman-teman ngambil posisi start paling depan. who patented being negative when you should be Semoga cepat dapat sponsor sepatu. Semoga. getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free. Jodet, mantap. Makassar. Jangan lupa spare lampunya. Ini andalan lokal tapi mantap luar biasa. Makassar, mantap. Salam satu jalur, gaspol. Jangan lupa subscribe channel YouTube dari Kumpul Makassar ya. Pastikan close up yang besar ya.
semua informasi tentang trial. Sekarang guys, bagaimana banget ini minggu. Selamat di jalur. Mantap. Jangan jadi pelari untuk orang yang buta warna. Anjay. Inferior, get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear. Buaya darat. Pol. Kalau buaya itu begini caranya makan tak? Kalau buaya darat begini. Jangan lupa bahagia. Apa dibikin tadi malam? Ya biasa tidur, persiapan. Hai, bahaya. Semakin tua semakin asik. Kota kelari. Itu hanya usia. Gasnya yang utama. Kita baru jumpa dengan Soba Brother. Sekarang nih putar apa Ustaz? Pakai yang peringatkan. Kasih kesempatan yang udah Ini, aku isa kita. di jalur. Kasih kesempatan yang udah Iya, udah. Kapan lagi jalur hebat? Oh nanti kita harus jalur kita. Kapan? Saya mau Minggu besok atau kapan ya? Terserah. Saya apa kau? siap, ready. Saya rindu dan tanyakan foto-foto. Siap itu. Tanyakan foto-foto. Lahir mantap. Dapat prewed layar. Ayo atur waktu. Tugas di mana Pak? Katakan darat saya Pak. Ini lebih saya. Lebih saya. Katakan darat atau katakan laut. Bagaimana GTT ini kak? Gas! Gas! Tes. Kesiapannya sudah maksimal. Tinggal lihat di lapangan nanti ya. Harus bagus. Full jalur. Mantap! Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai di finish. Tidak ada kendala. Amin. Jadi kita start, brother. Jadi inilah Kota Takalar. Semoga jalurnya kebanyakan tanah, brother. Jadi kita cek rem belakang. Oh aman, brother. Jadi saya menggunakan master rem dari RCB, brother. Oh, sadis, brother, sadis. Diwili dengan tata subang. Ya. Wah, ini jalur yang paling saya benci, brother. Kita jalan di sawah. Kita ketemu lagi, Ilyas. Mantap. Oke. Siap, aman Amsul.
Mantap Om. Mukanya penuh lumpur brother. Mantap. Gas. Siap. Hai. Mana jalurnya, hei? Brag, I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. Mantap, ya. Oh, dia lolos dengan santainya. Denny. Ya. Dia sudah mulai kencang. Jadi Om Joget ini sudah mulai kencang brother. Karena motornya mungkin nyaman ya. Gas lagi Om, gas. Tapi saya tidak berani. Sudah beda nyalinya brother. Kita tunggu joget. Aduh, tangan saya kena ranting. Capek deh. Ya, joget memburu brother. Tadi dia diajak balap sama orang. Karena Hartono tidak ada, jadi kita tunggu joget saja. Karena biasanya yang temani saya main speed itu hanya Hartono saat ini. Karena teman-teman yang lain sudah pensiun. Katanya dia capek gas full. Tapi memang jalurnya ya jalur fun brother untuk speed. Karena Takalar itu pernah mengadakan rally mobil. Oh iya, ternyata jalur Takalar sering tenggelamkan kita ke lumpur. Sayang sekali Hartono tidak ada brother. Jangan brother, nanti joget ada kenapa-kenapa. Karena umur dia sudah tua, jadi kita spill umurnya joget. Umurnya Om Joget itu 55 brother. Oh. Ya.
maju, kiri, kiri, kiri. Oke. Thank you, bro. Mantap. Kita lanjut permainannya. Wow, lumpur hitam. Turun, turun, turun. Hampir mati. Turun dong, turun. Wow, mantap. Jadi kita tetap hati-hati, brother, dan berdoa. Bismillah. Jadi fisiknya Om Joget kuat. Gas. Dia tidak boleh kalah. Mantap. Dia terbang, brother. Wah, terbang lagi Om Joget. Lagi Om. Lagi. Sungai, siap fisik dan mental. Gaspol. Saya punya sepatu lepas solnya, brother. Aduh. Dan saya pakai ini adalah sepatu sini. Sayang sekali, sepatu mahal juga ya, seperti ini, brother. Sepatunya solnya itu lepas, padahal masih lumayan baru. Joget tak berani, brother, karena memang bahaya sih. Ini campur batu, tapi tidak licin sepertinya. Ayo.
Gas, gas. Let's go. Buka. Oh. Kakiku sudah mulai gatal. Ada binatang masuk di kaki kayaknya. Barangkali. Ada gigi, Ki. Ayo, 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 depan lagi.